Karama me 2023 onyomwakali bario piari wadek. Karama me 2023 onyo karama me mwakali bario piari wadek. Onopore total. Onopore dok beru be. Kawundo telani. Chente maumiro balone. Me yupo fireworks. Me kelu deyu. Idikalu. Ni dano bina chamo karama idikalu. Kichel fireworks. Wunu bed me idikalu. Dano bin gangu. Onopore. Ni chente li eroni. Uchero bed ka chel. Kijo maguno pere iya gago. Jo malia jo balo porogiro mwakalo. Jo mau jong uyelogi mwakalo. Jo magurwenyo dano gi magiteki kumi chwingi pi mwakalo. Onopore ni wundo tela. Uberi iya gago bot la kip jo ni eni. Kategori li eni. Nomiro uchere ila mwang. Obed bot jo matie eni kategori li eni. Jo maguno pero ki yelo gi monyo goyo gi ki mai ngom gi ki timo ngo ikar makit man no wundo tela no pore ni uchirip kwet gi karama uchwal yit ki bonyo mo manok ubed kwet gi ukwe kwet gi ila mo iya gago iya pa jo make wa udi gi iya pa jo make nego dwak gi nyo ke nego family gi wedi gi iya pa kika kamoke ken iloba choli kaka mapero pero ye kom dano ono umiru munu cheri pien pore totwal ni ka uchamo karama kilo pero ma uchoko chwingi ma unyuru itgi unyomiyo itgi ken ni kari ka bed pero beru tie chi won machalu tela twero pero kwet gi uchoko chwingi kari machalu ken mane nero machalu digi karama me mwaka alibari piaru wadek mane no gen mapore totwal man legana wo madigo beber kama pol mano wonlo tela yo yobo namo irwa mala mal mano wonlo tela yobo cham mano wilo maduong totwal menyo rukeru fireworks mano bayo ko mano wilo kidano mano tamane joma gimaru mago bolubu kwi mirugo mare ka ono chako ke joma ti ya gago ucharo ke joma ti la mo uchero ke bot joma ti ya pa joman me category mano wedi gi ke nego no odi gi ke chwenyo no cham ge ke bari porro no ke magolo tieno ke ti buj iya biberu yom to ka bi fono ne aloko machado 1 KDP lutela wa mak money ke magolo moñ mago goy civilian ikit gum kenyo ni ila god ke magolo moñ mago goy civilian ke chwalo gi ke kerugi buj kombeda chwalo waraga abai forums waraga makitika yupone ni weke che kwanjo ni ma RDC ka chel ki disu mekit gum RDC mekit gum ki disu mekit gum getika yupe me kwanyo lu monyiro ki kwanyo lu timaranyi ni oki buj ni mero kono mongi tiki tuo Johnny bene yorkom gi peti mabe kidong bene la timbali la gol odani ni tie ka gwoko data unyo widow yin ka ngeni tie gwoko data itimo bali kom jomo kene pingwa yin ka tie gwoko lo tieno ki ine ye ber la ranyi pingwa gonyo lo bal ne pien go beru lu moñ gutim bal ke gon giro RDC won ki disu meket gum temme miu plan ne peo no achwalo karataj manyuru miu ma otika temo neo lo ngol kop meket gum o ngol kop kitma check wajini ke ngol ke kop ka ugamu chentero mecha releasing lo timbal lo kom dano wan machalo lwak wabikemu wu adugu bot won lo me teach lo diru teach
Karama dong tie diri. Tien dong nen do pieru wa ngwen. Diri nen do pieru wa beach. Wono tika timo Christmas shopping. Shopping me Karama Christmas shopping. Wono tika timo ne level mamalo ba won lu diru teach. Lo tieno teach woni moro. Mochara gi umiyo wono tika yuwe ko jemini wit. Uchero kere gang, tiyo ke maroka, tiyo ke boda, tiyo ke gari, uloro ke ngo. Pim, maroka. Utika shopping penero madiri Christmas, Karama. Lutino utiki jem mabejo ko weng, o wilo. Shopping li ene moro. Lutich wubere, giti mo shopping, chente gi umiyo, atika lok uman piana tiki ngech, wonjo me mighty fire. Stephen Balmoy dago ni puru duga ki London UK wono tika yubu party inendo piari wario la wo maja o yubu party medwa ka chen la chot utika dwa kone teach i Mighty Fire oberu FM onyo gang teach ma o jenge ki kanicha onyo church lokom lo ba duldeni ki chot Pegeriam lu tiche. Bene kari ka dwako ongo ma dwako kejo ka geriam la tichi ke dwako chen. A chen ke yubo partner la wo maja ke tika dwaka chen no e tich. Bot won ba won lu dini. La chot mo yuet mo beruka buruke lu tiano under age. Lo kome woruka weng la wo yubo partner me dwako na chen. Lu tich wo pia ochoro ki. Dire don Karama Mighty Fire pe ochoro lu tich pidwe adek. Wono tika timo shopping wono dago ni udugu ki UK. Utika yubo parte ke lo chart. Umiro dwako ki dok tich. Kaka madaro ngeni gang dini. Ulako doko gang pa lo chart. Pian wono weng lo chart. Kifasi bene la chart. Rekode tie. Balmoy Stephen bene la chart. Rekode tie. Achen Robinson dong ene la dirbu lo chart. Rekode tie. Utika dwako ne dok tich. Lu tich pe ocho doke. Ngo matie maraj makatime ikitkum. Man legana. La ketem ene wa wego bet pere. Daro ka uti umirke chole. Ome chende ki luti jutien punen do pieri we ngwen. Ngati moke ken ma dano ti ubore iti ki luti. Entro initi ka timo Christmas shopping in ki family ni ka ken. Yen ki dego ni yen ki chwari, yen ki lutino ni yen ki family ni ka kan, yen ki luremi. Etro jo matiu botu diri gepere ki yo me kweru Karama. Ki lutino ge ki wari ki family ge. Man bal. Ara disi me kit gum won ki disu. Plan me chero ka gonyo la bal lo mauti mo bal. E kom civilian. O goyo la tien pangarmo kerro logo neo. Utiero la burrego. Come wendret eto doko chero ka gonyo lutimbalo ni mero gitiki complication kwoge man bal ngata tiki tuo ikome ngata tiki complication ngata tika gore widowa onyo data en pe mo me chero ka keto ret ikom dano la wore RDC ka chelke magistrate mati kitgum la ngol kop ka wono teme miu wabe exposing one to the world. Not only Lubacholi, but to the world at large. Honorable Boss Mikotim Pariamo, KDP, Lobamid Wugum.